Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam kunaklangarudan. Nanang, Ti ammo madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apos ti ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon jay nubyam. ay ayataklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kun ti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukas ken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, anak ko. Agyaman na ka. Tauray kas di timbagbagan ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo abasong kanyak. Ruming bawlat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na ka ni. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaang. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wan siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga iayo ko nam sa. Bilibak nga rod kan ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray talav na matinobyok, friend. Di nakabailan ama po kawak itibiyag na. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong anadam dyan boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na talagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan laan na minsan awinaldas tinobiyang ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan? Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay nga min, di mo pala sinanday siya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Baka mo ka rod. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko. Anyat pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapawitan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipawpawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti sumbatyo. Ha? Apay aya. Anyat damagan na. Ama si Kugak. Anya. Ang masikog ka kadi nga agpaiso, anak ko. Saan nanang? Anya. Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanyak. Anya. Di ka kadi mabutang itikasta nga aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta.
Nakarkaron akagura da kadagiti kakabagyan tinobyom. No maamwanda da ita nga aramidam. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan niya ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanak kenkwa na anobyok. Ha? Makapasuron dagita at tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, tamasurunak ijay lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyok. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalata kwarta, Kate. Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Isa ang masapol nga aginana. Okay nga ron, ha? Agi na nakanaing bag. Ano ang tisigog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo ito dagiti ka sa pulang. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Apin mo gawin kalangan. At ipagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daurnong ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runak at addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again enjoy aklat na. Ulay sa anak nagtrabaho, mabalin na. Kunak tupay ka. Love na tinobyo. Nasingpat kanya dyan. Amin nga iba nga patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kan kwa na. Ay, namati iti impagak amasiko ka. Nga oray na saan mat. Hi! Mabalin ti makitoy ba, miss? Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo yung may maysa ka. Daga nga itisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. See. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malagip ko din napasamak idirabi. Napartak kaming agpadpaday ti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay ngawan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga ta day tiyay alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa
Tinutayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang ito si Dag. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang ulak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Ha? Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagturugan ta. Nagdardara sa gabi. Ta importante tinapanak. Inalag ti kwarta ka na lahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indolin ko. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isublik. Indolin ko lang. Isublim itan, pangasim. Sige, agkita tangarod. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta ken alahas ko, tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsarsarita tapay, kailiw ka nga minin. Di na ka di kailiw. No siya, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco, Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabalit agkasartantan. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito. Masakit ka, mak. Dakil ti magas-gastos ko para iti agas na. Siyak lang amin timang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na giti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramaton para iti agas ti amam. Agyaman na karot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mat gayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sa pantalon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga kita ta. Samon to isubli. Agyaman na taman nakawat ka. Nasingpat ka, Isabel. Ay, maopera ti amak itong bigat. Gumawan aramatan may kwarta. Anya. Medyo nakalagat at di maaramat. At kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya. O sige, mangtudak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako unayan kan ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapan ta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakadayo kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na ko, taagawin akmat lain tun madamdam ah. Ay, O sino day ta, sweetheart? Ha? Sino day jay alalaki? kwa, ni Franco. Nobyok nanang. Anya, kahit ni Johnny ngay. Apay, nagsina kayo. Tangiwat yun. Amangan numangag na kayo ni Franco. Agulimag kayo nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jack kayat nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo.
Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino dahi siya, Johnny? Nobyo? Kuan? Wan, ngam sina akon, si Katipilyan. Sa dino ti ayan na. Aday jay abroad. Kinapod nun ha, iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon, ta si Katipilyan. Apaya sinam, sana. Saan ka nga agimon? Agi mo nak, agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Amo, mata siyak ti ayayatam. Saan? Kuan? Wan, Franco. Gusto nga ron, di mo sinsinan. Tano aramidem ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masiko ka. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama sikugak nanang. Kat iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numadagrag. Anya? Di ka kami nagbambanog, ha? Agi na naka na imbag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang, ken agpa-check apak. Sige. Agpauitak inton madamdama. Ay, walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayat ti pawit mo, ha? Sige, tamad-madi man ang tiriknak. Iturog ko biit. Bye. O niya, agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat nga rod. Franco, kaano ngay nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamuan tinobyo medya abroad ti may papan ka na ta. Saan kun anobyo day jay? Sikan tinobyo. Una, di mo pa'y matsilinan. Iso anobyo pa'y laging gaita. Kunak ngamin asinang akon. Di mo matkayat. Pangalaan ta nga ron dito kwarta tano sinam. Wala man. Franco, Saya tim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galanti lat tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makunkonsensya iti ararami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan ti anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaganak. Manun nga aldaw asaan na nagawawid iti dagos mi. Napanan na ngamin aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawidan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kon ti amin iti ina ni Janay. Kat nalabit, indanon nan kan kuana ti imbagak.
Anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko asi mangput kan. Eso nga imaya. Apay nga da ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam nga agpakita kanyak. Eso nga imaya. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumaiti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impaikukan ka. Ngam napukawan anamin pinsan dayta. Diyak pagan ano ti man nga lilaw at tao. Isunan anak ko. Oh, ato yung tigatas mo anak ko. Apay asumanagit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya't isagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ingka timplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nak nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y anapagtangko. Kat agbababawi nga po iti inaramid ko iti kalabas. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Adda ka numanan maangay ang masweding anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo muten kan Joyce. Adda muten anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinkwa na dahil ta. Di na matkayat nanam. Apay ka no. Jak manam mo? Agam no di na pay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wana nang. Aguli mo kaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan me no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarken ka. Anya manandagitain sa akom si Kaalan. Nakariing kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ko man isursor di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sursursur laang itinatang. Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak akontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit? No makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manula ang mati mapaglakwam iti may sang aldaw? Jak amono ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kastala ang ti trabahom, awanlat ammo kun alan. Agpatinggala ang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jemang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti ka aruba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce nanang. Iso ka no nga root isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak?
Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Imbagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok at talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo ti kasta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Diyak kayat nga umadayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon, tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako kanateng. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Diyak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mo ti aglako, tas ikatimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon, Siyak ti lalaki. Iso asyakon. di mo man ipili ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda, kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod, siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito'y kamatan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman lang unay kan ka. Kamaudyanan na, mapadasak met laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kayat mo ti uminom iti arak, anda stak ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, magustak launay ti sofa, Teddy. Awan nga min ti sofa iti balay, tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam. Saanen anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa ilang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agisursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan lagi ti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayam na akalugaran tayo. Ngam di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napananangarudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabrod, nanang. Adda ngamin tayo ibagbagaan na agayim na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamu iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasak to inton malam. Makatawanan tinapalabas ipod pimanaw ni Joyce. Nga maging ita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no nakaabroden wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasyak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno saan ako na mabampan no gamagmag na kang makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sabali. Ano niya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sabali ka holding hands na. Anya? No kasta, saan anag abroad? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay api manaw. Ay sus,
Day takit din. Apay ang aramid ni Joyce, ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi po asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kan, tay suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, anwag day tatay di? Basta aramidem ti ibagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asao. Agawa am ti agkunay, tada papananta. Sigurado nga adumanan ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Masyan ka kumakanyak. Di kagbalin anaarte. Sana mabalin agsadot-sadot ka. Dito'y kan ngagnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Diyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Pag hindi di amok ka pailain. Amok akay kayat mo matlaing. Hala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Masyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Urayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga rod. Ay sus, impyerno di ato nga lugar. Kinaagpaiso na kat ex-snack matlang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-al-lilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Hindi ko na umakan niya. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugan. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao ti agbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang ururay kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kun. Narigat nga kalabanan ni Teddy. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag no haanan. Adenyeg ko nga bastoyo. Awanan ko itibain. Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamaan na mapasamak pa na ita. Aklo na mo na tayo titigasat mo. Tiagserbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti da ito ang lugar, Ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatadtakat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpot a customer. Kat makalibas kay ti da ito ang lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw day ja at Teddy. Diyak pulos impagarop. Ang makaipatakder ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kat agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga kasta.
Agawag tagtaray. Agyaman nak na adda anak iti gundaway anak kalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yun. Di karigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tunungan da ko, nana. Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya ti matay, nana. Tulungan da ko, ma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao, nana. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya, ay sumurot ka nga ron kanyak. Kuyugan ka iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, baka aging katadtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak da at tedi. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Hapay nga itakalay nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ado atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay lang kumata mapakawan na. Pagbababoyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Hapay di mo song batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo, nga adda lalaki anak itarayam. Wan, diya ko nilibak din. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbagatan nakalibas ang madlaan. Hanin niya. Pangasim kumatay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitak tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang magisinobyan pay ken ka. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa panak. No mabalin, makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makitkitak lat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag-stay out ka. Sige, oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin kwa na. Wan alan, ano sakti mga ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang timalabaan. Ne, nagsapa kamot kay may dito balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko at trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda ije salas. Good morning, honey. Oh, adda kamot gaya man, honey. Kunak man no alas 12 kapay nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kun. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mat nga ron, kasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takaasiman. Kumusta kan, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa at awundan ka ni Katrina.
Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, manu atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapul matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko mamasaksaktan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mom tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiyam ti may papankan joy sa anak ko. Wala nang. Amumot ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuana. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasayat at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dayta nanang. Agin innayat kami ka ni Katrina. Agikatakon kas katulong nyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaitan ta. Ngam panag ko na kat saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito eh. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Addalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na kumaparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan? Agyaman nak iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapay ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ante Feli. Ha, ne, Carla, kaanakan. Si Kamat Kayam. Uwan, Auntie. Naimbag nga oras mo. Umayak man. Biyag. Ay, ala, sumrak ka kaanakan. Apay ngagsaksangit ka. Pinapanaw naktasawa kanti. Sana na nagpagpakita kanyak. Ha, apay. Nakaramid ak ngamin iti basol, Auntie. Ha, anya basol kaanakan. Kababain ko mga iba ka, nga masapula maamuan niyo. Pagbabawyak tinaramit ko, Auntie. Nakadispal ko ak iti kwarta iti kumpanya nagpayak. Aniya? Uwan, Auntie. Naidarumak nga nakapiansaak. Gapoy tinaramid ko. Naibabain ti asawa kat pinanawan nak. Aniya? Awan sa bala pagkamangag, Auntie. Isada kayo tinapanunod ko pagpatulungan. Tamo yung matngawlila ko na damang. Sige, agnaad kalaang dito'y balay, kaanakan. Agyaman na, Auntie. Nakasingsingpat kayo talaga. Nagadu tayo dito'y balay, bakay. Saan tayo nga umanay dito'y no pag naidam ti ka nakam dito'y? Tulungan ta ko man ni Carla, takaasimot lakay. Adda ni tatang kinanang dito'y balay apagpakanin ta. Kasano daytan ngay? Lakay, saan ang nasaya at dagim imot? Tulungan ta ko mati ka anakak, pangaasim. Ay, sapay nakaaramid magayam iti basol. Sa ita, pag naidam dito'y balay, filay. Kasano no makita dagiti pulis dito'y balay, kit mairaman tapay.
Okay kanon ti amin. Nagpiyansa kanon. Kahit kasanaod no makaramid manan iti sana na sayaat no pag naedem dito'y balay. Nagbalbaliwan ti kaanakak, lakay. Uhu! Ammom nga raw. Amin tayo, adakarbangan na nga agbaliw, lakay. Jak lapat yan dayta. No nailasag ti tao ti madi nga aramid na. Saan na mabaliwan dayta? Saan na may kat? Ay na, di mo kumamot pagpapadaan na amin at tao, lakay. Ikanta kumamot iti gundaway ti kaanakak nga agbalbaliw. Awan nga min ti sabali apapanan na, tanatay mo't tanday di tatang nakabsat ko. Masya anak iti kaanakak. Hey, mala, makambo ka. Basta saan nga agar aramid iti maday. Tasyak amismaw ti mangidarom ken kuana no agkam kamalay. Di kay madanagan, auntie. Jak to ulitin ti inaramid ko. Nagbabawya kong dayjay. Wen, kaanakan. Ipakita mo kasano ti panagbalbaliw mo, wen. Wen, auntie. Ay, wen, ala akong dagiti murang iyo. Taglaba akon, auntie. Ha, kalkalpas ko ang nagdalos. Isong aglaba akmeten. Ay na, nakababain kan, Carla. Kaya't kayo atulungan, auntie. Tapno adamot serbitik adak diti balayo. Masapul atulungan kayo. Nay, kita am tiwalit mo. Idulin mo na yung bag, Philay. Tanay, delikadaw. Ne, apay, lakay. Ang mga numatakawan ta. Kitnay, adag tatakaw asimbang bay dito'y balay. Ha, pagatapam ti ka nakak, kasta ka de. Saan na maliklikan ti agatap? Ta nakaaramid iti basaol. At na posibilidad na nga garamid tumanain. Ay, nagbalbaliwan ni Carla. Nga ta, amum nga na niya, bakay, dagiti kakasta klase ti aramid. Sakit dagitan. Narigatin na maikat iti may sa tao, no nakaptan iti kasta. Lakay. Isungawan kasta aganad Philay. Kita am tiwalit mo, wine. Kan amin na napapatagabanag dito'y balay. Ta mga numapukaw. Kan di mo ikoy-kuyog iti pagtagilakwan ta. Ta mga nutakawon na ti koleksyon niyay. Ha? Dublian na daramidam. Nawatam, Philay? Saan agapot ka anakam? Kit mamatpati ka dagos kinkwana. Bumatagak man iti bagas, kabsat. Mano akilaw, kabsat. 5 akilaw. Tay nalukneng man a bagas, kabsat. Ay, daytoy. Daytoy tinalukneng. Medyo nangina ng nalukneng daytoy. Sige, ikanak iti 5 akilaw. Mabitlain, kabsat. Ta mga laki jay unay. Apay nga iti unag nga, kabsat. Dito yun Ay, pang-display lang na kita, kabsat. Sumot lang talaki jay unay. Iso mabitlain, taynak mangala. At to'y tinaglakwan ni tangal daw, Philay. Inkanto agibangkaw ni ti kwartata. Ne, aduman ang tinaglakwam iti bagas, alakay. Ay, kitwin Apay ano siyak tagbantay iti pwesto. Awan kasta kadakkel ang makoleksyon ko. Uwit na ta nakapoy ka nga, glakaw. Di mo ti agayab iti customer. Siyak akit tayo ba kamin nga glabas Ha? Agurnong taki di nga agurnaw. Agpabak nang ta, bakay. Anyat katangam, kabsat. Kwa. Apay nga itay nagatang ko a bagas dito, kabsat. Nagtangkin may. Kung naman naluknag, nagtangkin may. Sapay nagngina. Anya, nay. Ang mga nusana dito tinaggatangan niyo, kabsat. Ay. Saan ko nga ugalit agsaor? Sigang araw, tay kimatanga, kabsat. Saan nga ro dasyak? Apay ay ang ipapilit yaw. Ha? Saan ko nga ugalit agsasaor kung naklangarudain? Apay, di ka makawawa. Inak mangipa sa iti resume, auntie. Barang makastrak ako iti trabaho. Ha? Anya at trabaho ti ap-applyam ngay kaanakan. Sales clerk iti may sa mall, auntie. Kasta aya. Wen, auntie, makatulong ak matlangan kada kayo no makastrakak. Ay na, saan man aday tati panunutam? Mababay inak ngaminan kada kayo kani uncle. Jakmat kayat angag na nayon apapakpakanak kada kayo. Ay na, awam mo't problema kanyak kat. Ay, pasensya mo ni uncle mo, tanumaminsan. Di la maisawsawang na.
Makapasair ti pa nagsasauna no daduma. Awan kanyak dayjay, auntie. Mawatak ta makipagnanaadak laang diti balayo. Ay, pasensya ka na talaga Aw-awatam ko malatan ti ugali ti asawak. Wan, auntie. Awan problema kanyak. Di kay madanagan. Ay, anay ko. Nasakit ti ulo. Kanay. Apay ngay nanang. Dapadapon kayo man. Nabara kayong agpayso nanang. Jay siyamat pan nakarbis ko, iti kalman, iti ayan iti masitas. Ay, sige, mabitlaang tayo nakmangkita iti tumaran nyo apara gurigor. Apay, Filay. Aggurigor ni nanang. Anya? Dayta ngamin kay, tanang pasangbay kay, ti malas dito'y balay. Anya ka di mananday tanga ibagbagam. Kitwan, mate. Malas di ka anakam. Naarbisan ni nanang. Ay, sana rason dayta. Basta damalas dito'y balay. Iso nga agsakitan ni nanang. Anay ko. Ay, nagsakit ti tiyan ko. Anay. Apay, mate, tatang. Nagsakit ti tiyan ko, anak ko. Ay, sos. Day tuyan ti bagbaga. Agsakit tay samot amin ay. Gapoy ti malas sa simangbay dito'y balay tayaw. Di kaanakan ni Filay ti malas sa simangbay dito'y balay, tatang. Idi awan pa'y dadya babae. Awan may tiagsakit dito'y balay. Ngapay ngay akas to'y matay. Adala siguro na kan ko, anay kontra iti tiyan ko, anak ko. Ay, saan? Talaga kidi nga da simangbay amalas dito'y balay. Daita, tinalawag, tata. Lakay, nagbalbaliwan ni Carla kunak lang arudan kan ka. Nagbabaw yan nanti nagbasulan na. Ngamapi akas tapay laang tikitam kan kwa na. Pagbalin pa yan amalas ti ka anakak. Kitagpay sumay. Amok kaanakam, dadya babae. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kan kwa na. Di mo kumamat pagpanunutan iti dakas ni Carla. Tawan mo't madingar aramiden na diti balay. Ay, papanawam dadya babae. Tapno awanin ti pagapapaan ta. Anya? Tapno awanin ti malas dito'y balay. Kita man, agsakitan dananang kintatang, gapo iti kanakam. Di mo sawan ti kasta. Tasan lang ay ta mapasamak dayta. Di mo kumamat pagatapan iti dakas ti kanakak. Nagdakas launay ti pagkitkitaam kan kuana. Papanawam nga minag dito'y balay. Tapno awanan ti malas. Auntie, ada kadwa kasi mangpet. Ni Marky. Nobyok. Marky. Ni Auntie Feli. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat, barok. Ala, sumrag kayo. Ala, agtugaw ka, barok. Agyamanak, nana. Auntie, umay makisarita ni Marky. Tagkasar kamin. Nana. Kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kasar ko ni Carla. Kat, ada kayo dayta, Noanyat pangadeng yo. Makaamo kayo. Ay, bariyak ay, tata. Bariya sa asawa, Mike. Kitnuintid kaun, baraw. Awan mo, tata. Sang aribaw, jay kwartam. Sana ya, binariyak iti 750 pesos. Ay, hindi na kulawin, Ti ko nam lukon na. Hala, pumanaw ka. Tamangan makabil ka. Pumanaw ka. Ado ti customer ka. Basta inted kon ti bariyam. Period. No kasta, pumanaw kan dito'y balay. Kaanakan. Wananti, takasta ti kayat ti asawak. Yawid na kun iji lugar da. Alakot, adakan ka na ita kaanakan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo iti asawam. Umay kanto kumalatag paspasyar dito'y balay, Wananti, namnamaan nyo dayta. Nasaya at may tapimanawan na di amalas. Iso tinang isang bay iti malas dito'y balay. Awanan di tao dito'y balay, ngam pagsawampay la iti kasta. Kitang pa'y sumay nga iso tinang isang bay iti malas dito'y balay. Hinaramid nan iti naminsan. Ang mga nusan lanam naminsan. Ang mga no namin adawn. Iso delikado akadwa na jay. Makaakar iti basol na jay, Filay. Nalahuston.
Awanan ti ka anakak ditoy. Iso asardeng am kumamot na padpadaksen tiliklikudan na. Saan ko apadpadakseng? Tapudno amin nga ibagbagak. Pudno mo't nakaaramid iti anomalya. Isakit mo pa ilang may. Kat agdadata lang arudan na nagbasaol. Ay na. Di mo't laging bagan dahil ta uyak mo lakay. Mano abula dong nga uyak ka. Ay, aging bantulat ka. Di mo mat kaya tagpa-doktor. Ang damit magatang agas. Saan na masabol na doktor? Manon nga agas ti ginatang mo. Ngam di ka mat laging bagan lakay. Ay, aging bagak tulat ta. Ni alala. Ay sus. Daramat kan ti bakwar mo. Hapay ngay. Ay, bagay, mapandan ito, doktor. Ala. Inta nagbatikap. Lakay. Ado tinaduktalan ti doktor asakit mo. Adda kanupay lang kanser mo. Uy niya raw. Sakpay kaya timatay. Filay. Ay, agararag ka lakay. Ada si ti Diyos. Diyos ko. Pakawanan nak iti at nagbasulakin ka. Nudusak na ito'y. Gapo iti panagsasaor ko iti padak at tao. Pakawanan nak kuma. Kinapudno na. Nagsasaor. Pagtagilakwan ta iti bagas. Adaw ti kinuskusit ko. Aniya. Tulungan na ko mga agkararak. Tapno ikan nakpay ti Diyos. Ti kundaway ko nga agbalew. Pagawalan na ko maapo. Pagimbagan nak. Kaya't ko pa iti agimbag. Jak na naman nakasto ti masang petak. Masakit mo't gaya man niya, uncle. Ay, Juan Carla. Agduduma asakit ti kimpet ka ni uncle mo. Iso anakapsuuten. Kimutungan. Uncle, agpaimbag kayo Addo ti tulong ko kada kayo, auntie, uncle. Naimbagla paggatang yu iti agas ni uncle, auntie. Ay na, agyaman kami, Carla. Talaga kasapulan mi ti kwarta itatanagngina dagiti agas ni uncle mo. Carla, agyaman ak iti tulong mo. Kat pakawanan na kuma, kinapudno na. Siyak, ti madidaramid na. Banag apagbababawiya, imbagbagak amalas ka, pakawanan na kuma. Lipatan yun dayta, uncle. Napakawan kayon. Tikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Agkararag kayo. Paglakas ti ugali, nalabit, dusa kunday ito'y. Ay, lakay. Dakkel ti asi ti Diyos. Di ka mapukawan, itinamnama.